Jodongo ganda Mulembe okwayo riwruok ka gikwedo pogruok mosebedo ndalo mathoth e kindgi ka girito yiero ma higa manyien. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend jotend migepe Musalia Mudavadi kwayo teko mar yuyo siasa kendo nyisogi yo ka gigeto mar keto oganda Mulembe kanyakla mondo mi gibed e ler e yiero mabiro. Ka gilose boma ma Busia, jolop riwruok mani Busia for Real Change nolieko ni gisebedo chien kuom kinde malach kaluwore gi telo marach, ka gijiwo jotelo mag gwengego mondo bed kanyakla mar konyo oganda e ndalo mabiro. Kwa watu wa Busia nimekaa nikaona shida ni moja. Ninanifuata tu tena. Unapata makabila. Wahayo, Wabunyala, Wateso. Hilo jambo likitoka Busia, tutakuwa na uongozi mwema. Unapata kwamba kama Mteso amechukua, anataka tu Teso ndio anataka iendelee. Muluya akichukua, Muluya anataka apambane na mambo ya Uluya. Wakati huu Wateso na Waluya tuko kitu kimoja, itakuwa ni Busia moja. Natembea mahali we iko. Uliza mandugu zako wakina Mudavadi na Wetangula. Sasa wakuachie, wakuunge mkono, muje mtembee kila sehemu, muunganishe Waluya. Waluya wawe na kura moja, sanduku moja ambayo itafanya tupate viongozi ambao tunataka. Ikiwa tumewachana, wengine wanaenda huku, tayari saizi unaona tuna mirengo mingi. Hasa tuseme ukweli, hapa Western kama gavana wetu wa Busia unasikia ako kwa mrengo wa Oburu. Gavana Fernandes Barasa ako kwa mrengo wa Oburu. Lakini kuna wengine kama ndugu yetu Sifuna ambaye amejitokeza vizuri. Mbona tunaulizana, mbona tusipatie yeye, tumuunge mkono, tusupport yeye ili yeye asimamie sisi katika Western kungangania hali ya uongozi